Ide jedan veliki val znanja. Dobrodošli nazad na kanal Vezir sa vama. Idemo jedna nova epizoda, surfamo po netu. Popularni brendovi Chanel i Louis Vuitton spaljuju svoje proizvode na kraj sezone ukoliko se nisu prodali kako ih ne bi prodavali po sniženjima. GhostSingles.com je postojuća stranca za dating stranca, znate, za pronađi para, pronađi tako to, za duhove. Za duhove. Apple, Google, HP, Disney, Amazon, Harley Davidson i Microsoft su svi nastali u garažama. Da li ste znali da je duga zapravo okrugla i da je nju moguće u punoj njenoj veličini okruglu vidjeti samo iz aviona? Ovo je jedna od prijavi zafrikancije sa koronom. Postoji dezinfekcija za ruke zvana, možda ste dirali. Kreatori Adidasa i Pume Adolf Dassler i Rudolf Dassler su bili zapravo članovi nacističke te partije. Najmlađa majka u historiji medicine ikad zabilježena je Lina Medina iz Perua, koja je rodila sa samo 5 godina. Je li ovo normalno? Je li ovo normalno? Eto, pa gdje ide ovaj svijet, majko njega? Kao i ljudi, mravi ratuju. Ne samo da ratuju, oni su u mogućnosti čak izvoditi strateške poteze, kao što su, na primjer, šalju prvo slabije vojnike naprijed, da oni, da kažem, probiju led i onda udaraju sa jačom silom poslije toga. Ju, zamisli njih milijun kamera, ti kontaš ono, ja mravljam, oni ratuju. Ako si viši od 189 cm, ne možeš biti astronaut. Žalim slučaj. Autorica Harry Pottera J.K. Rowling je u jednom trenutku bila milijarder. Međutim, ona je podijelila, to jest donirala tolike sume novca da je na kraju izgubila taj status milijardera. Što mene uvijek maši to kad se neđe pare dijeli? U Aziji Jackie Chan je zapravo pop zvijezda. Znači, lik je od 1984. objavio preko 20 albuma svojih pjesama. Često pjeva pozadinske pjesme u svojim filmovima. Coca-Colu je izmislio američki farmaceut John Pemberton. On je reklamirao Coca-Colu kao tonik za živce i tvrdio da liječi glavobolju i vrtoglavicu. Bolje je prošlo da je reklamirao da čisti hrču. Ajde. Statistički su veće šanse da umriješ na putu do radnje gdje ćeš kupiti loto, tiket onaj, nego što ćeš dobiti taj tiket. Sumnjam da su istraživali, ali ja vjerujem da je tako i kod nas u Bosni za ove kladionce. Više poznajemo površinu mjeseca, šta se na njoj nalazi i tako to, nego što poznajemo šta se zapravo nalazi u našim okeanima. Srki, znam da gledaš ovaj video. Riječ šahmat vuče korijenje iz arapskog jezika, iz riječi šahmat, što znači kralj je mrtav. To bi bilo to za ovu epizodu i vidimo se u sljedećoj. Pozdrav svima!